जों दिनै YTF Youth Tripura Federation इंगै जों कैसे प्रेस खान थांग दङ दा जतरना हामबाय तो प्रेस मीडिया रङ जिन लोगि दङ जिन YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिन सार सुरज देवबर्मा एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट बरं गना प्रस्पित देवबर्मा एक्टिंग जनरल सेक्रेटारि ताकुक जेम्स देवबर्मा आं स्वयं एक्टिंग GS लेमन देवबर्मा फाइलिंग का जों दिनै जे प्रेस मीट नि जे मुलुगखा जों साइमनो मिया 4 सेप्टेम्बर 2024 जोंनि एनुअल टी दा एटीएफ नि जोंनि अजामारक जोंनि इंडियन गभर्नमेंट बाय कैसा एकॉर्ड साइन खालायजा आपनो तै जों दिनै कैसा प्रेस मीट खाय थांनाय दङ आपनो मेनलि दा ब्रीफिं खायनाय जोंनि YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर सुरज देवबर्मा हमबाय सिनि जतो मीडिया नि खाता हम ता हप्ते बुक संनो तिनी और समय बाक्सा सिनि तिनी ऑफ पक्थुम से प्रेस मीडिया बिसिं तिन जतन फाइमाना नन पिला पिला पाइले हमबाय थाइजिं नर जतन खना का सिनि तिनी ने विशेष खाय सिनि तिनी नि प्रेस मीट नर जतन नुखा सिनि थांनाय बिया सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा Accord ngai editiate te NLF ti bising ti kaisa government of India by accord ngai mani tai borok sini tabu je bus kango sini ti prasani man thai sok tai bebang no je package to be family bising ti je sini tamni bagai tini o bisas khai borok tini asuk bisi kodoma 35 years 35 bosor ha ya kare ti prasai yok samargani bagai borok tini az hal sokai Boromia ekot sign menen sungnuka tebo sungnuka sini bobagra ajaga tongu sini bobagra sok somai na sungno sawo thanchani lamani bisingtei ti prasad thancha kaisa tongani bisingtei te bahai ke sung jotono thancha kaisa baksan khangke sung sini ti prasani mungse mungse sung adai kheman dini kabangma bororo dini bo sini thanchani ideology phaimin jaro kabangma tongi tongo jotona janjana hamjakti tongi tongaro Sengnuwi payuze sini Tripura hastewo tabu bobagra every step bebak jagano ya kolom bake jotono no logis hobui tong haisi abon be ang no koinai no jotono sini o am hai according to sini krom man te shok tai inten tai no jotono no tong na sini maharaja Pradip Vikram Vishal Manika Bahadur sini home minister home secretary sini Govind Mohan bai malai mani tini boro jemal leja Tay mundu kananora IB director sini Topon Deka tay mundu kananora home minister ni advisor sini ek Misra am hake bor joto na mal lai sini je bugui kama saitane sin lai thonane kogo sini je Tripura se ekot signing money government of India government of Tripura te Tripura mo thani bisingte je ekot signing money te abo belenya positive thangai tongo no ke utawana di Kuno wana ni kokeri buike mama sanai borok saino tongo ekor ne akajane akain tongo ekor simi sign khai tongo kintu kuno implement India tebo nor joton nugnai sini 125th amendment bill je bobagra suno ko gromani anga suno sanani musungo ani jodo khaka ta hukte buk suno bobagra je suno ko gromani abu kuno dine thokai ni bai angno no sa abu kuno thokai ni bagai bosno ko griyo bobagra oro sini Tripura jati bai sini Tripura tong kosong tongai lukurong no tuye bokuno dinafan aro political mileage political game thangani bai phaya abon baina sung YTF rok sob somene bobagrani bisingtei sung bus kango ya pri sei tongo YTF ni je tang botang bobagrani bisingtei je dagi jamani sung bebang tangai chaktom ang sanani musung je ekot je signing mani sini Tripura ekot 125th amendment bill tai sini NLFT editief ekot no tibo implementation ngai jara implementation ngmaya nei tongero nang dijini to khana nang sokomuri tongna ang amar sanani musung tebo ang koinai sini Takuk James sini general secretary na bot tegisa sini press briefing khanya ni babe sari kaham tai khapangni Tripura Takuk bukuk song sini mapani soman tai joto baya problem like hambai especially tebo hambai maro tini sini YTF di Central Honorable President sini Sar Suros Debormano sini bisingo phaimanjak khaikya press briefing o sini YTF di acting Central ni working president sini
taku Prosper Deborma obo haikeno sini thani paisa pake acting general secretary YTF ni sini taku Lemon Deborma te joto khapang ni taku bukuk sonok laike hambai maro especially Mia ni je ঐতিহাসিক din eba live uma joto borok no nukha through social media through news channel of bisingte je 4 September NLFT tai ATTF Government of India by kaisa peace accord sign khlaimani o peace accord sign khlaimani bisingte Government of India obono borok kok rukha je buskalni salo tibra sarok ni je jingjal tongmani tibra sarok je deprive ngai ni jini un leno suppression tongmani oborok no borok buskalni salo sumu solution runai hinmani bisingtinyo sine ha bubagra negotiate tough khaimani bisingte balai multiple time kok samani bisingte tini sum solution mangmani sunu kha tamia hai salo accord sign khlaiga suntai ba hambai maro bises kai sin NLFT ni je dofani bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai boro o chobao jorito khai boro langma sasui kabang borok ni langma thui kosokha tai ATTF ni team rok na sun blaike hambai maro te borok ni bagai sun proud feel khayo haisi kabama sini state ni channels ro ebakha abo haike tongui tongo borok na hamya bumung ruwi tini sai tongo ugrubad abo hairo khai kaisa kok sun jotono realize khaina nango saimane ni nango NLFT tai ATTF kunu dino phano sini country ni against borok fight khlaya ko eba kunu dino phano sini state ni against fight khlaya ko borok je borok fight khemani abo sampurno dofani rights ni bagai dofani solution ni bagai tai dofano fiokta ni bagai borok fight khlaimani bagai जों बरक न सिनि YTF नि तरफ थेके बलाय बलायके हमजाक मु तै बलाय बलायके हमबाय जों तिनि जानगो ताइबो विशेष का हमबाय मा जानगो सिनि हा बुबाग्रा न ओ जे accord of signing तमनि it would have not been possible if our beloved bubagra would have not taken such a serious and tremendous effort to convince the central government I see the central government the multiple time to convince khaimani bisingo tini o success the accord peace sign khaimani bagai जों हा बुबाग्रानो बलाय के सिनि बखाबाय हामबाय मारो तेबो जों हामबाय मारो सिन ऑनरेबल होम मिनिस्टर सिनि श्री अमित शाह जी नो बिनि नेतृत्व तैबो रियलाइज खामन बिसिंगते जे ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स the pressure of suppressing that the pressure of निजिनि rights मानि आं तमनि बरक ओबनो रियलाइज खायै बरक बुजिखा तै बरक नेशनल मीडिया नि बिसिंगतिबो साका जे the pressure of नि rights दिति बरक बसकानि सालो फुलफिल खालायजाकनाय आबोनि बागै तिनि हाय जे 4 सेप्टेम्बर र जों ब्लाइ हामबाय मारो सिनि जत खापांनि ताकुतै बुकुकस जे बखा धुनुगै बखा यगजगै नासिङै तंनाय र no ang obono kha kaham baikhe kok kaham baikhe obono sanan musungo je it is just a beginning of our step haisi baskangni salo taibo step haijaknai tages committee ro form khaimani no dukhana 3 stakeholders like government of India government of Tripura te promote hani stakeholders ni bising te already khorok ni committee o chongjakmani no khaimano sini maigana habubagra tai sin honorable the promote hani president sir BK Rangkol committee o tongo baskangni salo o committee ni bisingo dialogue cholinai tai 125th amendment bill no dapti parliament o announce khai pass khlaine ni sung poito khlaino tini joto ha busarok no te sineti prasarok no haino hai kha kaham baikhe norok no o successful norok part namani bagi norok no hambai